chỉ vậy ule tu na hiền kan lo review le tu rahi glass jar liter khat ani a heng ho hin ne tu na mi ho kan man lai ani a heng lo hi kein kan zor lai mo kan nei bo kan heng ho hi ke ni po hian kan mang ani chu ti chuan in mu thai yang hian hei chang te kan dat lai hian in hei tiang hi nge bitemu ami tiang khan mar cha ti tiang khan in he ta hei hi bekang re pa mi kha kha hei popcorn te nung lama te po khan ka tiang spice rang rang dana aman thaya a thai me ya glass quality thatin a chi na hi hemi plastic chi ni lawang type mo hemi englawang hinita airtight seal ania tiang ho hi an quality tha atui ek theilawa I a thai me bokani tiang khan chi te thing pui fe te chi ni te nge spice ai eng a sang sang anyang chu kan du ang zong da nan khana man theya tin thil nan te po mar cha nan te tin sa nan te tiang khanin man theya ni ak tha moya tin heng ho glass jar ho hi a that na nge kan ti chon pakhat na chonin glass ani a an moya an rang ve me melo plastic jar ang hi chu atira chon han nalin han moi veo ma se kuman ve ya kan lo man chuanin I thuk mo ei rel na bulakan lo da chon kan lo khoi na sa chonin lo rang a lo po bal phukatin lo sor te emo tiang sa hnaya da chon om theini heng ho hi chuan ni velawa in mu theng hen tu na mi poi he kan han I da nok nok ta kan ti file lo zoka ti mai la heng ho chu kan stock that thil ho anita a mo man rangani lo da zoka chu wang chonin kan han ti file mm du lo zokan ta mi uluk tan phe chonin shuk fa ya moi nai taka sok hei satan po man thei ti mai la sok hei se mo chhuar vel nai po bungrua thil khatiang thlai cho me thil vel spice vel te le thil sang sang han da han sok khes nan po khana moi em ni ti kan han soitel le do a ti chuanin apan hi le na chuanin I a quality a tha ani a glass a hi mo tiang khanin tin engkima amoi na thuwa po moi boka quality engkima performance a tha bok a ati puisu bok ani ti hagan han soitel do ani hi ani